isugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam, naragsak ngayon kay panagdengdengag. Makablaawan kayo amin nga awan ti malabsan. Ti surat ngayon tay drama ita ket nagapo kanipagayam tayo nga Aldrin manipod probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kinapudno na sa anak anaasam wenno mahilig nga agdangag iti drama. Ngam iti naminsan a panagbuybuyak iti YouTube nakitak ti programam ket pinadas ko ti dimngeg. Nagustuak daytoy. Isu an aawis akmet anang ipatulod iti pakasaritaan ti biag ko apatsyek apakaadawan iti adal. Nang runa kadag iti padak nga anak nga adda iti balasiw taaw dagiti naganak da. Manipod ubingak na irwamakon nga awan iti sibay ko ti inak. Ni lolo kanilo lalaeng nga rod ti kadkadwak gapu taadda iti abroad ni mami. Rugyak man ti agsalaysay idi dandani akon agturpos iti high school. Kastoy man dagiti pasamak. May baga oras mo, Lola. Kastamat kin ka, apok. Ala, umunag ka. Ay, yaman ak, Lola. Ha? Ay, unay kan, Aldrin. Nabartek ka man mata na si Mangpad. Ha? Sana balit not too much mood, Lola. Just a little bit only. Kat, nangan ka din, apok. Saan pa yung Lola? Apa ya, ada ka di makan? At damot tay binati may kanilolom. Mangan ka ay ata igawan ka. Sige man, Lola. Tanay. Mabisilak mo tanang paisaw. Mabiit lang nga raw tamang gauak iti kanam, apok. Kape ngay, kayat mo ka diti ag kape. Sige man, Lola. Itimplahan na kiti kape. Sige. Urayan nakbeek, tamapanak mangalay di kusina. Anya oras nga ya si Mangpad ni Aldrin idirabi bakit? Ay narabian manan Agalas 11 san idi si Mangpad. Ay, una yan tiyapo ko ta. Kanayon mo tayo nakasta ti aramitin na. Ay, wan nga raw lakay. Imbag ano di na mabaybay anti panagadal na. Saan mo't siguro takanayon mo't asumrak iti pagadalan. Day talaang takanayon mo't ang amarabyan nga agawid. Sakit na barbartek pay no kwa. Sapay ko mga rod ata sumsumrek ngagpaisaw iti pagadalan da. Ha? Tidakas na ang mga nusabali mo't tinasumok jay apo ko ta. Bayam, takasaritak tumanan ni Aldrin. Uy, palagi pam jay apo ko ta bakit taday. Kaasimot jay inana ngagsaksakripisyo iti abroad. Tapno maitid na laeng ti kasapulan ti kakaisuna nga anak na. Wow! Kabarbaro man ang ti sapatos mo, Aldrin. Siyempre, kasangsangpot lang ti balikbayan box ngayon pauit ni Mami. Iko naman. Wow! Sana all. Okay, kasano? Malamanan. Lumamis man ang tipul iti angin. Agkuti-kuti man ang nagiti bulbulong. Hanya nga iti plano, Aldrin. Talaga si Karuna. Nakadupay lang palpalikaw mo. Aday ta ka manan ako na, Aldrin. Ron ko nam kadilatan. Wano bro. Nagsakit nga min tilapayag ko makangkangag iti Rona. Wala niya. Sorry bro. Maliplipatak nga rod na ko. Okay. Kasano ngagpaiso? Tapnam mo ano agawid ako nunusan pay. Ala. Kababayin mo't kan mapay ka, Ron. Awaga mo ti tropa. Tagsasarak tayo ti sigod at tambayan.
Ibagam, tagpainumak. Ariglado, Boss Aldrin. Ni Mami mati mauawag. Asong batak. Hello, Mami. Hello, anak. Good morning. Good morning to, Mami. Apay, napuyatan ka? Huwag nga rod, Mami. Nag-review ako kami ni Dirabi. Kat bumangon ka ditan taldawan. Di mo't alas 10 ti klasem. Huwag, Mami. Kat anyat orasan, ne? Pasado alas 9 ni tagsapa. Huwag nga rod. No, di ka pa'y mawag. Ang mga nakaturog ak pala nga ginggay ta. Nala, bumangon ka ditan anak ko. Huwag, Mami. Sige, agrubot kan. Tadi ka kat maladaw iti klasem. Baliwak tulangan tumawag intun rabii. Sige, Mami. Bye. Agalas 9 mat nagpaiso ni tagsapa. Masaduta ka mapanag-eskwela. Nagsakit ti ulok. Ituloy ko kit di ti maturog. Hala kayo, Rona, Aldrin. Birbirukan da kayo ni Sir Martinez itay. Saan kayo man ngamino na simbrag iti klase na? No, makapasadot ngamin ti sumbro kiti klase na. Makapaturog nagdiskas. Huwag nga rod Anya pa'y nga itimbagbaga na, Hazel. Mapan kayon to kano iji office na, takayat da kayo ang makasarita. Naspak nga rodan at iraya-raya no kastalaan. Ay, sapay naghilig nga gibagsak da dya, maestro. Saan da kayo mo't siguro basta ibagsak? Basta mapan kayo iji office na. Kasarita yo, barang maasyan kada kayo kat ikanda kayo iti special exam. Oh, kasano Aldrin? Mapunta? Si Kaman, Ron. Masyakat kasla masadutak. Sigurado kami na sermonan na tamanan na alakay. Ay, kat sigurado Anya pa yung itinam naman. Alan, mapan kayo kit din sakbay nga itad da ti card tayo. Iti kasta, saan ama blanco ti grado yu kinkwana. Hello, anak ko. Pasensya kan jak na sungbatan ti awag mo itay. Napanak ngamin nagpakan iti baboy. Nalipatak gayam ti cellphone ko dito'y salas. Okay lang, nanang. Okat, kumusta mo? Dagiti tarakin nyo baboy? Ay, dadakkel dan anak ko. Mabalindamanan may dispose. Mayat ang arod, nanang. Nagbiit ngagpaiso. Kasla kaano lang idigim matang kayo ti buryas. Ngamita, dadakkel dan. Una, alisto damot ngamin amangan. Iso nga alisto damot aadim makkal. Di ka mga lakayong tumanon ni ti buryas no madispusyo da kita. Una, tapno agtultuloy ti panagtarakan mi kanitatangyaw. Imbaglaang apagpalpalabasan mi mat iti oras. Una, nanang. Exercise yung mutlaang. Tapno saan laang adita unag ti balay ti ayan nyo. Husto ka, anak ko. Ay, gayam, nanang. Imawag ni Aldrin iti kalman. Gumatang ka no iti baro a cellphone na. Manan? Kat no barbaro laang mat ti cellphone na. Kaano laang mat idigin matang. Ay na, anak ko. Di mo ko maunay panuynuyan di anak mo. Narigat no ma-spoiled. Saan mo't nga iti panang panuynoy, wano is-spoiled nanang. Kayat ko laang mo't nga ipaikan ko na dagiti banag, akalkali kaguman na. Kayat ko nga ipaay dagiti banag, adyak na padasan idisyak ti ubing. Wen, adda akon dita anak ko. Ngamnay, kita Amangan nuga po iti kanayon apanangted mo iti kayat na, kat isuntumot ti mangted iti parikot ken ka. Saan mo't siguro, nanang? Nasingpot mo't ni Aldrin. Basta tulungan da kumalatta amang bagbagakan kwa na, nanang. Iti kasta, makalpas mo't iti panagadal na. No maipapan iti pamagbaga, panagkunak kat saan kami mat nga agkurkurang kanitatang mo.
Kanayon mimot apalagi panti anak mo. Ba nagapagyamanak unay nanang. Awan anyaman na anak ko. Asino nga'y kumati agtitinulong no saan ada tayo matlaang agkakapamilya. Rabiin ngam aging kaita awan pailaang ni Aldrin. Ay, awan nga rod lakay. Itay ko pa'y apadpadaanan ngam awan pa'y mat. Awaga mo na. Itay ko pa'y ngaw-awagan. Ngam di na matsungsung-batan ti cellphone na. Ay, una yan. Napanan naman nga tan. Ang mga nunabartek tumanan nga agawid. Sapay ko maata saan. Mala, inkakit idasaran ti pangrabyanta ta umunatan amangan bakit mangan tulatan ni Aldrin apama na sumangpad. Hello, Mami. Hello anak, kumusta kan? Kumusta ti panagadal mo? Okay lang mat, Mami. Kat, kumusta mo't nga dagiti grades mo? Okay lang, Mami. Uray apagkapit lang, at least makapaspasamat. Lalaingam nga anak. Ag-review ka Tapno saan apuro pasang awa dagiti gradom. Likli kampay tagbulbulakbol. Ipamay samtag eskwela tanay, graduating kan. Sayang mat no saan ka makagraduar. When ka di, Mami. Don't worry. I can manage. Inton bigat kuntun ngay pao iti pang tuition mo, wan? Wan, Mami. Ket agyaman at. Awan anyaman na anak ko. Basta igaad mo ti agadal, wan? Wan ko naklangarudan. Awan rumba nga pagdanagan nyo. Ta igagaad ko mo ti agad-adal. Sige, tagsubli akon iti trabaho anak. Awagan kan tumanen inton bigat, apaman ang makapaw itak. Sige, Mami. Bye. Sige, uminom kailangan kakadwa. Agpinig tayo iti arak. Agorder kailangan, agorder. Order nyo amin, iti kayat siyo. Mangala kayo pa iti pulutan, tapno maimas tayo matyaginom. Di kayo danak, to siyak ti makaam mo. Ayos! Layos man ang tiarak. Uminom tayo kakadwa. Cheers! Cheers! Oh, nangagyamat, saan ka di? Agorder kayo lang ka no. Tani Aldrin ti makam mo. Aldrin, apo. Aldrin. Oy. Aldrin. Apay ka di, Lola. Aldawan. Bumangon ka ditan Apay awan klasim Adang, masaduta ka sumurag. Ay saan apok? Di ka kadiag sadot-sadot. Ala, bumangon ka ditan, ta sumrek ka. Masaduta ka nga rin sumurag, Lola. Ay saan mabaleng? Bumangon ka ditan kunaknay. Agmurmuray kan, ta sumaruno kay di kusina. Mapan ko idasar, ti pagar mo saram. Madamdaman to, Lola. Maturugag pa eh. Ay, aggunay kakit din. Awanon ti madamdama. Ala, bumangon ka ditan, Aldrin. Agawaam. Masaduta ka sumurag, Lola. Magabsinta kita. Itong bigatak to na sumurag. Sige, tawagak ni mame. Anya? Ay, sana. Bumangon ka nga ro dun ditan, no di mo kaya't ngay pulong ka itinam. Sige malangan. Uwanan. Sumurag ka kon, Lola. Oh, apay kasta tilangam ron. Ay, dakkel na parikot, Aldrin. Anya reta? Ibagamon agpalpalikaw ka man ako na akon, bro. At dan result exam tayo. Kahit, Bagsak tayo, bro. anya? Siya, sika, ni Edwin, ni Anthony, ni Villamor. Ha? Dahil tatipod no. Blanco pa'y dagiti daduma subjects tayo. Kasano nga tada ito yan? Ay, nakarkaron nga ang tandak dagiti dadakkel ko. Ang mga no pagtalawon dakpay ni Jibalay. Relax. Bayang, tagpanunot tayo iti mabali na makasulbar iti dahi ta aparikot. Awagam ket di daidwen, ta mapantayo manan aginom. Iti kasta, mayaw awan dahi ta pampanunutam. Masulbar pa'y nga tada ito eh. Wen, sulbaran ti arak.
Aldrin, Kala, awagan mo ni Edwin. Tamapan tayo ag happy-happy. Ampay lang na ita, grado. Masigurado kapag graduaran na tayo matlaan. Ay, anyagay, ti ko natin maestro ni Aldrin bakit? Nakasalitang matlaan ka na eh. Ay, uwan lakay. Ang awan san namnamang agraduar di apo ko ta. Adumot ka no ti absent na ngam ti aldaw ti isasarek na. Ado ka no pa dagiti projects adi na insubmit. Ado tinamis na acquisis na. Kan nababa ka no tinaala na iti exam. Anya, like, kasano dahil takot inaldaw mo't asumsumrag. Ay, isumot ti amuta. Saan mo't gayam, takanayon da kanumot, ije inuman. Anya, Bulakbol je apo ko talakay. No saan nga iti inuman ti ayan na, ije kanu bilyaran. Wano saan, ije kanumot ayan ti pagdadartsan. ay, dahito yan ti bagbagak bakit. Sayang laeng ti kwarta. Ay, wan nga rod No jak pay na pan iji pagadalan da, jak na amuan ti kalukwan nga aramidan ni Aldrin. Kahit kasano dahitan, namnamaan samot ni Miranda nga graduar ni Aldrin. Lakit di alakay. Kunanan tupay nga agawid intun graduation ni Aldrin. Ay kat ibagam ken kwa na, tapno saan namang namnama. Uwan lakay. Talaga nga ibagak ken kwa na. Awagak to ni Miranda intun madamdama. Aldrin, anak, Mami, apay, anak ko. Anya tinagkurangak. ha? Intad kumat amin akid daw mo. Allowance, cellphone, branded a sapatos, t-shirt, pantalon, amin adawatom impay ko. Pudnong imadayuak, ngam para matlaan kan ka. Nagsakripisyo ak para iti masakbayam. Ngam anya da ito ngayon subad mo. Mami, Apay adibo ini kan iti patag dagiti nagrigrigatak ijay abroad. Apay anak ko, kurang kadipay dagiti sakripisyo. Mami, Imbes nga agadal ka na imbag, saan mat? Taday takit din nagbulbulakbul tinararamin mo. Anya nga ita, sayang, sinayang mo amin tinagrigrigatak. Sinayang mo, Aldrin, anak ko. sorry Mami. Aldrin, Sorry. anak ko. Sorry Mami, I'm sorry. Shh! Hala, husto na nanak ko. Hindi ka nagsanip. Sorry, Mat. No ka na yun. Nga da, idadayo ni Mami. Ngamsapay ko man. Tamaawatan. Ngar aramidag amin dagitoy. Para matlaan ka. Sorry. Amo ka dyan kung may subli pa iti amin, Mami. Anak. Ikarik. Nagbalbalim ako na. Ikad kong ti agadal. Tapnadamat agas nagitirigrigat siya di abroad, Mami. Anak ko. Sorry. Miss F, idisimmang pati inak, dinak pulos inungtan. Kinasaritanak itinaalumanay, kat dituyak meten anak ka Amiris. Inararakop nak ti inak kabayatan ti panagsangsangit ko akas laubing. Ngam oray kasanupay a panagsangit ken panagbabawik sa anak graduar iti dayjay atawan. Ngam kitdi intuloy kumatla ang tinagadal. Ket kaasi ti Diyos, intorpos kumat ti korsok. Saan matan ang nagsubli ti inak iti abroad? Ket ita, adamatan trabahok.
Kat si papan nakelak nga oray kaskas ano, mayaw awatak meten ti inak iti kwartana, kas panang subalit ko iti adu arigrigat na kanyak. Adumat nga minan tirikriknaan na iso nga adalaangan dito'y balay. Dagiti langan mula na asabong ti pakakumikuman na iti inaldaw. Kadagiti padak nga anak nga adda ije balasiw taaw dagiti naganak da, didak tultuladan. Diyo saysayangan tirigat ken sakripisyo dagiti dadakkelyo. Saan kayo nga agbulbulakbol? Agadal kayo kit di anaimbag, tadayta ket para matlaeng kada kayo. Ikanyo kuma iti pateg titunggal sintimo nga ipawpawit wenno it-ited da kada kayo. Ngamin, rigat ken sakripisyo dayta dagiti dadakkelyo. Aging galangan ditoy Miss F. Ket pagyamanak unay ting kapanangibasa ken panangyornos para iti pannakaidrama toy surat ko. Toy pagayam mo, Aldrin. Ken ka pagayam Aldrin. Tinapatag ita ket nakaamiris kan. Naamiris mo dagiti biddot mo ket intuloy mo tinagadal aging ga anaggraduar ka. Ket ita, addan na talgad at trabahom. Sapay kuma, taagserbi nga adal daytoy kadagiti anak adumdumngag. Ikanyo kuma iti patag titunggal sintimo nga ipawpawit dagiti dadakkelyo. Ngamin, nagrigrigatan dadayta, ayat dalaeng ama ited dagiti kasapulan nyo. Agiskwela kayo anaimbag, igaadyo ti agadal, tano makaturpos kayo, da kayon tumatlaeng ti agnamay. Alakastan pagayam Aldrin, ket pagyamanak matunay tiing kapanangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangan.